Papa Fransisko yasabye ko intambara yo muri Ukraine yatuza, ahamagarira ibiganiro by'amahoro mu gihe uyu munsi kuri Noheli Uburusiya bwateye misile 70 ku muyoboro w'iby'ingufu yo muri iki gihugu bahanganyemo. Ibi Papa yabivugiye i Vatikani mu muhango wo gutura igitambo cya misa ya Noheli. Mu butumwa bwe, Papa Fransisko yasabye ko habaho amahoro ku isi hose, ariko yibanda mu bihugu birimo intambara nka Ukraine, Sudani n'intara ya Gaza muri Palestine. Nk'uko asanzwe abigenza buri mwaka, mu butumwa atanga mu bihe nk'ibi, Papa Fransisko ubutumwa bwe bwibanze ku bice by'isi birimo amakimbirane, maze asaba ko urusaku rw'imbunda rucecekeshwa muri Ukraine, hakaba ibiganiro biganisha ku mahoro arambye. Ubutumwa bwe n'ibyo asaba yumvikanisha ko byatanga ituze, byahuriranye n'uko Uburusiya bukomeje kumisha ibisasu kuri Ukraine bihanganye, aho uyu munsi kuri Noheli bwarashe misile 70 ahari imiyoboro y'ingufu. Mu butumwa bwe kandi Papa Fransisko yashimangiye ko ibikorwa by'ubutabazi byakoroshywa mu bice birimo intambara, aho yatanze urugero kuri Sudani kugeza ubu ifite amamiliyoni y'abaturage badahanganye gusa n'intambara, ahubwo bari kwicwa n'inzara, abandi bakaba barahatiwe kuva mu byabo.